ovako nešto fino. Tako lijepo miriše i tako je ukusno. Ja sam već probala. Odosko je malo hrskavo. Za ovu pitu je prvo potrebno da skuhamo puding. Ja sam stavila ovdje 500 ml mlijeka da provri. Ovdje imam 100 ml mlijeka još. Tu ću istresti 2 pudinga. Dodat ću 4 kašike šećera. Možete da koristite puding koji god volite. I ovo dobro sad sjedinem da nema grudvica, pa ćemo istresti to u mlijeku kada provri. Evo, mlijeko je provrelo, sada ću unutra ubaciti puding. Pored već možete da isključite, čim ovako počne da se zgusne. Eto ga, puding je gotov, ostavit ćemo ga da se malo ohladi dok mi pripremimo dalje što nam treba. Sljedeće što pravimo jeste preliv za koru. Potrebno su nam 3 jaja. Pet kašika šećera. Jedan vanilin šećer. To ćemo sada da umutimo malo sa mikserom dok jaja ne budu pjenasta. Evo, jaja sam malo umutila. Ne morate to baš da mutite dugo kao kad pravite, na primjer, biskvit za neki kolač. Sada dodajemo 150 ml ulja, 200 g jogurta, 100 g griza i pola praška za pecivo. I eto ga, i preliv nam je spreman. Sada su nam potrebne kore za pitu. Ja uvijek koristim ove jufke za žene koje žive u Njemačkoj, možete ih naći u turskoj radnji. Ovo su tako predobre jufke, znači probajte jednom pa ćete vidjeti. Veoma su tanke, ne zalijepe se, nisu popucale, stvarno. I ovako uzimamo po jedan list jufke. I posipam sa par kašika ovog preljeva koji smo pripremili. Otprilike 1, 2, 3 kašike. I malo razmažite ovako sa četkicom. Preko dodam drugi list i opet pospijem sa ovim filom. I opet razmažite. Treća jufka i opet ovaj fil. Razmažite sve fino. Stavite sada četvrti list jufke. I na četvrti dolazi puding koji smo prethodno pripremili, ovako na kraju. Možete da dodate ako hoćete, a i ne mora. Ja imam ovdje gotovo ovo šumsko voće. I samo ću ovako pomalo preko dodati, eto da malo još da bolji ukus. Možete i svježe voće ako imate. Naprimjer maline ili jagode. Sada ćemo da zarulamo.
Ove jufke su tako mekane, baš kao domaći. Prebacit ću je u tepsiju obloženu sa papirom za pečenje. Svaki put ovako ovaj dio malo promiješajte, zato što se griz slegne. I evo je i treća štrudlica je gotova. Ukupno smo dobili 3 ove štrudla. Sada ću ih malo premazati sa uljem odozgo i idem peći na 200 stepeni otprilike 20 minuta. Evo je pita ili štrudla kako hoćete je gotova. Sad ću je ostaviti samo malo da se ohladi pa ćemo posuti sa šećerom u prahu. Evo vidite kako izgleda. Još je malo topla. Obavezno isprobajte ovaj recept, ja se nadam da će vam se svidjeti. Ako vam se sviđa, ostavite mi jedan like, pretplatite se na moj kanal pa se vidimo u drugom videu. I šta najbolje ide uz ovakvu finu pitu, naša bosanska kahva.